Iawo, Kadochikov, ku deporte. Papa Francisco abriu iniciativa para uma huelga de futebol para paz mundial. Iniciativa Cholazo Corrente del Vaticano e Fundação Pupi italiana, Cusanetti está presidente e organizador. Caminha lo primeiro jogador da maneira Roberto Baggio, Ronaldinho, Messi, Zidane, Pirlo e outros futebolistas grande. Juega lo último lugar no Estadio Olímpico de Roma. E é de 20 torneio internacional de golf pro-am, último lugar, fim de semana na Tierra del Sol. Um total de 20 times consistiam de 4 amadores e um pro a subir cancha de Sabra. E já domingo, para lograr o melhor do torneio, de Sabra a jogar individual e já domingo scramble. O ganador da categoria profissional a resultar Dwayne Perman de Bermuda com net 139. Na de 3 lugares para time, ganador na de ano passado, o time jovem de Aruba, comprou Abel Ortiz de Porto Rico, na tirou um total de 186. Na de 2 lugares, Brasil comprou Robinson Gomes, com um total de 185. E o ganador na resultado do time de Merca, com um pro Gil Gosweiler, na tirou um total de 182. O golfer na Agosa de Aruba. Aruba is fantastic. The wide is so great to play golf, and we are very happy to participate of this championship. You enjoying yourself on the island? Yes. Yes? It's so beautiful, and the guys are great, are wonderful. Anything is good. This is the first time this team is playing on the island? Yes, first time, and others, come on. Yes? Yes. So you'll be coming back to Aruba? Yes, I will. Yeah. O torneio é muito lindo, muito organizado, muito competitivo, me encantou. ¿Disfrutaste de la isla? Un poquito, porque no houve tanto tempo, mas um pouco, as mulheres disfrutaram mais do que nós outros. Sí, as mulheres. Sí, porque tenía que estar en la cancha, ¿no? Nós trabalhamos duro na cancha de golpe. This particular tournament here is a fun tournament, very competitive, but good. And we like the people as well. So it's a fun time for everybody. Every year you have it in the calendar this time to come to Aruba to play the pro-am? I mark it on my calendar every year. This is very special for me. The weather here is good. The golf is very competitive, like I said, and we enjoy ourselves and have a good time. It's good. This weekend we didn't have so much wins like years before. Because No, it was a different game for you? It was a different game to me, yes, because we find it very challenging when the wind's up, you know? And today it was more easier because we didn't have to hit as hard or use a longer club, so it was good. A little tricky on the greens, though, but still fun. Aruba está conta com algum jovem prospector que por llegar lejos en el deporte de golf. Completamente un campo diferente, no hubo tanto viento como la vez pasada y trata pues de confundir a uno porque ya uno está acostumbrado a jugar la cancha con tanto viento y en el momento que ves que no hay viento pues te confunde qué palo vas a usar. Sí. Un poco Era un poco fastidioso, como digo. Sí, un poco fastidioso. Sí. ¿Y cómo fue con los muchachitos, los jovencitos? No, esos chicos son estupendos. Ellos pueden jugar sin tener un pro, ellos juegan muy bien, saben lo que están haciendo, tienen un buen futuro. Mauricio es tremendo jugador, Lian, Matthews y BJ. ¿Tú ves esos 4 jóvenes que tienen un chance de uno de algún día ser un pro? Pueden, sí, si se dedican y este deporte hay que dedicarle tiempo, es sacrificado, pero si se dedican y como lo veo, les gusta, aman el deporte y yo creo que sí tienen buena oportunidad de llegar lejos en este deporte.